okubugana oku kwaba aha mbuga z'obureberezi bwa Ankole aha Kabungo Ruharo kandi omureberezi Sheldon Mwesigwa aine amasiko gavumenti yataho enshaho y'okuhwera amashomero nikija kuhwera kutungura omutindo gw'obwegyese omu ihanga. Omuranga gw'okugira ngu abazaire bagire eki baataho n'ekintu kikuru. Omuranga gw'okugira ngu abazaire nabo bengyere omu kushoma kw'abaana baabo nakyo n'ekintu kikuru. Nikyo kiyambire n'abakonyomizi, nikyo kiyambire ab'omu kyaro. Nambwenu hatabe tawuni bakomplaininga tibetaba ekyaro kandi bahika ekireesire ekyo ab'ekyaro nabo basiimukire nabo bamanye obunuzi oburi omu kushoma. Bishop Sheldon Hoona yayihanangiriza abakuru b'amashomero okurwanisa omuze gw'okwibira beegi ebibuuzo. Kandi n'ikintu kirungi kwemerera amazima tukakora n'amaani mingi abaana baitu bakaguma nibagenda na makisezerizo nambwenu ahi bakuza okweyona nibaguma nibatusiima nti abaana banyu abagiire omu mashomero ganyu nibakora ki. So ekyo n'ekintu kikuru. Nambwenu kuriyabiire tari strike eyagiireho ey'abashomesa abana bakabire nibakora n'okukiraho. Ripoti eyashomwa Reverend Canon Agashamuhwezi mukuru w'ebyobwegyese aha Ankole Diocese noereka ko omutindo gw'obwegyese omu bureberezi gweyongiire kutereera. Egyo n'ensonga nkuru gavumenti ekozire omurimo omurungi kwombeka ebiraasi n'okushashura abashomesa konka k'okuburamu abazaire nabo bakatema kureba ngu abaana baabo tibarimo kushoma. Ekyakandi abantu twegyesa abantu abazaire abatiine sente nyingi kandi nabo okukimanya ngu tukugira ngu n'abatiine sente abaana bamazire P7 abaana batagiire omu senior abamazire senior 4 abaana batagiire omu A-level kandi bagikore priority okuza omu twakweta technical schools biheyo skills bagende baze kutandika kwetunga. Omwana olisika karajunwe yashoma ekyakashatu n'obugigi. Omuntu wajunwa washoma automatically n'obugigi. N'obugigi atiine ekintu kyekirafikira namwe abantu abakuhika n'obugigi bwonka Ankole Diocese n'obugigi bwonka. Bishop Mwesigwa Hoona yashaba abazaire kubangira amashomero gaabo baba nibenda gatunguke hamwe n'okukora gye. Habwa TV West ndi Abdulkarim Sengendo aha Kashozi Ruharo.